Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, gatho shemonya mwiroreri wito wa Just Kenya Official TV ori githini wa shesheni no jetekeria gonyitio gani negetha tugithina mbere gukumenyithia mohoro mothe maramara hanika thini wa nenda citu cio kinyanange hokate wi thayo wa mwathani ori ugithite na mbere gu subscribe thini wa shesheni no hale tukurehagira mohoro mothe kuma nenda citu cio kinyane kwamwe mwiroreri ni wega ngoro gikumenyithia ati amwe wale mara represent DJ Fatxo ni makoretwo makiaria kana ni akoretwo akiaria no kinyikane wega andu aria makoretwo makinyitirira DJ Fatxo hakuhi muno ni andu mawitwo mawakiri a DJ Fatxo na to uguo tu ni undu thutha wa mawakiri ma DJ Fatxo kuonekana ori tarimwe na ukiririkana wega interview o ira DJ Fatxo onekanire akierethera ati onake ni etereire kihoto kia mundu gutwo Jeff no riu ri oria ni mundu hakuhi muno wa DJ Fatxo oria rimu kiwe ni mundu wa hakuhi oikaine ta gathoni wa ruguru no kiririkane wega muno thini wa shesheni kana thini wa account ya DJ Fatxo mwiritu uyu ni akorirwo introduce ni DJ Fatxo ta mutumia wake kana girlfriend yake na thutha wa maundu maya kuhanika maya kana gukorwa ngikuhani na gikuku kia DJ yake ya mundu gutwo Jeff Mwathi mundu gutwo gathoni wa ruguru ndakoretwo akieria no thutha wa muthenya umwe mundu gutwo gathoni wa ruguru ni akoretwo akieria kwetukira IG Instagram yake na akendithiria wendo mundu gutwo DJ Fatxo na guthomera mwiroreri uri akoretwo akieria haria tondu ni akoretwo akiuga atiriri so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. You can do this. I'm lost in your love. Ucio ni mundu gwitwo gathoni wa waruguru kwetukira account yake ya Instagram oharia githite na mbere kumiriria mundu gwitwo DJ Fatxo o thaici akoretwo agikuruhania na gikukia mundu gwitwo Jeff Mwathi na o hau mundu gwitwo DJ Fatxo ni okite thini wa account iyo thini wa post iyo na akorwo akilike bisha iyo kana akilike post iyo na angihoka ati what ici mundu gwitwo gathoni wa waruguru ahuthirite haha cumete thini wa Bible ewe ukuga atia mwendo waku ni afatira ukunyitirira wakati unapitia wakati mgumu kama huu. Jenda thini wa comment section tukana na kaida kage gatari karaya.